السلام علیکم و رحمت الله. خب برادران عزیز، ساعت 10 بعد وقت درباره گرفتن ما، یعنی که بازداشت شدن ما بر شما افری کرده بودیم و اینک باز افری خودمون رو دوام دادیم تا درباره همین ماه بر شما معلومات دهیم. ساعت علاکه بیده که پس از 2 ساعت بازداشت شدن ما دوباره الحمدلله ماه باز دوباره مایرا برادر عزیز، ماه دوباره باز شده است. Alaikum, рискул привет. История, привет. Салам алейкум. Доброй ночи всем. Моҳ дубора алҳамдулиллаҳ боз шудааст. Суҳбатмон беҳад суҳбати хушрӯ буд. Лекин афсӯс ки заряд телефонмон будшид ва омадем телефонмон заряд мондем ва хостем ин хушхабара бар шумо расонем. Моҳ дубора боз шудааст. Алҳамдулиллаҳ. Алҳамдулиллаҳ. хуб, баъд аз ҳамин пахши мустақим барои эфири мо бисёриҳо дуромадан бохабар шиданд ку чӣ гапае гуфта. бародарон шумо илтимос яктай лайк монед, чтобы дигарҳо ҳам ҳамин эфири мо бохабар шаванд. Ну поставьте лайк. Уважаемые, вот. Ки мо оҳиста оҳиста аллакай рӯшан шудааст. инам як беҳбудӣ ҳаст. Рискун я сам тоже хотел, чтобы объяснить вам по-русски язык, но я не могу говорить, поэтому не обижайте, пожалуйста. Почти час назад я эфир сделал, там Сигу сказал, ну такая луна же. Может вы тоже знаете об этом? Хуб, прошу прощения, уважаемые всем. Пожалуйста, поставьте лайк, чтобы другие люди тоже видят наш прямой эфир. Алхамдулиллах, алхамдулиллах. Вот, алакай. бинем ки моҳ дубора равшании худро дар ин шаби зулмат, дар ин торикии шаб бар мо рошан карда истодааст. Моҳ дошта шуда буд, бемве моҳ боздошт шуда меем хунам. агар маълумот дошта бошед, бисёр зикр кардан дар Қуръон. Алхамдулиллаҳ, алхамдулиллаҳ, ла ҳавла ва ла қуввата илля биллаҳи алиyyil азим. Машааллоҳ, баракаллоҳу фикум, баракаллоҳу фикум. Алхамдулиллаҳи роббил аламин вал ақибату лилмуттақин. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وصلى الله على خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين. این کدام شهر نیست یا تاجیکستان ده؟ تاجیکستان این در همه هست، همه دیده میتونم. یک بار نظر به سوی مهتاب کنید ببینید که چی رفته است. چی در آسیا نیست؟ شاید در آسیا برلیناش باشم. در ما ساعت علیکه 12:20 چند 12 گذاشت، 12:20. بله. Alhamdulillah Rabbil Alamin. 117 человек. Уважаемые, ну давайте поставьте лайк, чтобы дигару тоже. Абдулла Эназаров.
ماه بازداشت شد برادر جان. اینا باز دوباره باز شده. الحمدلله که همجا شتیم تا بکدم. ما در محتاب است رنگی همون پیشینم برام نو دیدم. آخه رنگ همون پیشینا باید نشوم. شاید محتاب شما دیگه باشم. استغفرالله. محتاب هر یک ما شما یک ای. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه میبرم به سوی خدا از شر شیطان، از صفات شیطان. این است که راجیم است، یعنی رانده شده است. برادران سالوادور فرناندو، که مقصدی ما کردیم. الحمدلله اطاعتمون هم کردیم، طاعتمون هم کردیم، صلواتمون هم فرستادیم. فقط ما از وقتی که افیر کردم دمی افیری من بسیاری ها در خونه شتگی بودیان. گفتن که برادر بعد یمی افریت ما بیرون برو آمدیم دیدیم که محتاب در همین حالت غلطی نبوده. پروستا اون نواری پیش نواری من ویدیو خوب ویدیو کرده استیم. انشالله در اون ویدیو هم هستیم معلوماتی پر دگیم. ولی با تلفنی دیگرم خاطر انشالله چی میکنم چگونه دوباره باز شدن این محتوا به شما نوار میکنم بعد افیر. خدا خواهد ویدیو پورا در میشه. خدا خواهد سر میمونش. الحمدلله کردیم که اون نماز ما خونیم، چهار رکعت نماز خونیم، تکبیر گفتیم الحمدلله. و خواستیم کم تر میگم با این برادر رو صحبت کنم بشنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيتهم خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو العالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم.
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المحيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. صدق الله العلي العظيم. تاجدين سانويتش. وعليكم السلام. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bila ki alakai dari tarafo yak روشانی پیداش دستن. الحمدلله که این محتاب این تاریکی ظلمت یعنی که شب ظلمت را به روشنی تبدیل می‌دهد. ای الحمدلله ماه دوباره باشیده است. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ذکری تو چه شیرین است در حلقه ما امشب. ذکری تو چه شیرین است در حلقه ما امشب. عیش و دل غمگین است در حلقه ما امشب. و علیکم السلام و کامل. عیش و دل غمگین است در حلقه ما امشب. یقان امری معرفم نیست که بمانیم در جا مایده بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي الجنات رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعظائم مغفراتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن الله خير وإن الله خير الصالح بالكل حق وبالحرمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد لله وهو على كل شيء قدير.
Tulkin inşallah o skora nusmatri tevci taşti mala salus. Elhamdülillah, elhamdülillah. Ну давай скажем стихвар. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأسأله التوبة اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام اللهم لك الحمد حمدا أن يوافي نعمك ويكافي مزيدا كرامك أحمدك جميع محمدك ما علمت منها وما لم أعلم وعلى جميع نعمك وما علمت منها وما لم أعلم وعلى كل حلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو علي العظيم سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر له الملك وله الحمد بيده وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله الملك الجبار لا إله إلا الله الوحيد القهار لا إله إلا الله الكريم الستار لا إله إلا الله العزيز الغفار لا إله إلا الله الكبير المتعال خب والآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین. بهادر تاشماتون کارتون چی در محتاب آفتون یکون چی عجیب نیست برادر شاید برای تو عجیب نیست الحمدلله ما 2 ساعته که اینجا صلوات و دعا تو در عجیب نیست بزن برای اینجا خب شهری نو تیوی چی گفت شده چی گفت رفتم به خبری برادر جون محتاب تقریبا 3 ساعت میشه 2 ساعت زیاد شد که داشته بود انشالله دوباره باش نیست الحمدلله محتوا گرفتم دارم جمشید حبیب بود تاجیکستان‌دا البته برادر الحمدلله 5 وقت شکر ترک نمیکنم برادر جان 5 وقت نماز تا میخونی برای خود میخونی خداوند نه به نماز و روزه ما و شما محتاج نیست اما یک چیز فراموش نکن که در نزد خداوند متعال بهترین شخص بزرگترین شخص همون شخصی است که با تقواش در نزد خدا بزرگه تقوای مستحکم که داشته باشی خوش به حالت دیگه گفتی که تو در بالا گفتی از من ده حیرانم و باید استغفار بسیار بگیم من می اگه اینجا آمده میشتیم ساعت 1:06 وقتی خواه شد نه که درست من میخوام که همین چخیری که در افیری اولم ماه تاریک بود باز یک روشنی در ماه ببینیم و براحت بعد داریم 2 رکعت نمازی هم خونده خواب کنیم جمشید حبیب o'zbekistonda ham bu voqea bo'lgan shu instagramda ko'rdik bisyor o'zbeklar o'zbekistonni akalar video qilib tashlagan ekan soat qarib 10dan 1gacha degan edi 12:30 bo'ldi inshaalloh yana yarim soatdan keyin ochilib ketadi alhamdulillah alhamdulillah الحمد لله الذي إننا في قلوبا
من الثمرات والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واصع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. صدق الله العظيم. خب وقتی خداوند بالای سر این بنده یک مصیبت میاره بعدا بنده خداشناس میشه یک زمین لرزه میشه همه یا الله یا الله یا رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله. این حالت هر یک ما و شما میدونیم که وقتی بنده بالای سر بنده وقتی مصیبت آمد بعدا خدا را زیاد به یاد میاره. وقتی شادی آمد خدا را فراموش میکنه نعوذ بالله. میگن نامی همو بزرگ فراموش کردم. یک شخصیت را دید که بسیار دعا میکرد میگفت یا پروردگارا ای من روزی شو ای من روزی شو. و میگه گفتم که آیا خداوند از تو راضی باشم تو هم از خداوند راضی هستی؟ و در تعجب افتاده گفت چخیلی من باید ای خداوند راضی باشم؟ انسان در همه حالت ای خداوند راضی می شود که وقتی انسان بالای سر انسان یک مصیبت می آید پیش از داد و فیغان کردن 2 رکعت نماز شکر وضوء میخونه و بعدا میگه پروردگار پس هر یک کاری تو حکمتی هست. شر نیست که بالای سر ما مصیبت آمد. ما همین روز ساعت 9 بالا شده بود
ما در بیلیارد بازی داشتیم. وقتی که مرا یک برادر گفتی برم برو، گفت ببین وضعیت چی خیلی درامم برم برو. وقتی برامم این حالت را دیدم دیگه نه بازی معقولم شد نه نگهش. همین صبح و علیکم السلام. Azamboy, oy tutilib bo'ldi akam. Oy ochilyapti, alhamdulillah. Assalomu alaykum, assalom va rahmatulloh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خب همه بخشش مقصد نمیتونیم همه را بخونیم.
خب تاجیکستان، o'zbekiston, qozog'iston, qirg'iziston, navsayda period. Ana nihoyatda inshaalloh 5-10 daqiqadan keyin oy ochiladi. Inshaalloh ba'd az 5-10 daqiqa boz purra moh purra boz meshavad va allaqay bilaki روشنایی پیدا شد. الحمدلله. مجھے وہ افسوس که روسی را من سوز نمیدونم. روسی را سوز دونم خیلی روسی گفت زنم میگم. الحمدلله زمستان. علی مردان نور علی بله جارو کن. ماشاءالله آشه اینترنتی و اجتماعی کردم. بوتز دارم. فرداس بوتز نیمم. انشالله. تلفن کیا کلیه توی سنای که؟ الحمدلله اینا. نهایت خدا را به حساب خداوند نکرد این چیزی که خواندیم فقط از برای خدا بود و درگاهش قبول کنم. ما در تاجیکستان مکم و طبیعی کنیش بلایم وادی بومی مالی کنم затмения уже почти 3 часа. ассалому алейкум. куҷодай тоҷикистон дака ман тоҷи айтиҷи саломат бошед. шер бача чӣ хонди? сура хонем алҳамдулилла шукр. бобиҷон бояд бихонед. эфир қаердан? тоҷикистондан. таҷик. алекс афсуски тоҷикларni orasiga bir kelib qolsang endi yaxshi bo'lardi. tugadi inshaalloh inshaalloh. omad. خب یک قرائت دیگه میکنیم انشالله طور ماه پورا باز میشه ما هم بعدا وقتی خواه میکنیم. Bilal John Murodov Karavan idiot sabak alayın. Onu biz kötü itler havalayıradım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyevmil qiyamah. ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر
وجمع الشمس والقمر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صدق الله العلي العظيم. اللهم تقبل من أحده من الصمد والمسلمين ولا الله خير الناصرين. اللهم يا من القلوب سبحان الذي بيده الملكوت كل شيء قدير وإليه المصير. اللهم أجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. اللهم إني أسألك مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. اللهم من الله خير ومن الله خير الصليم بالحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين. حسبي الله عند الموت حسبنا الله عند القبر حسبنا الله عند الميزان وحسبنا الله عند الحساب وحسبنا الله عند دخلت الجنة إن شاء الله. برادران عزیز فراموش نکنیم که ما در پیش مرگ داریم. بعد از مرگ خانه آخرت که با نام قبر است، قبر داریم. بعدا روز حساب کتاب داریم. بعدا نامه اعمال ترازی با نام میزان داریم. بعدا کل صراط داریم و بعدا دو راه است، دو مکانی که خواه جنت باشد خواه دوزخ. رمی بعضی را وقتی که در این حالتهای بد میبینیم، الحمدلله که امروز ها عقیده های ما را بسیار ویران کردن. احتیاط باشیم تو که همون با گفته هر خیلی آدم دچار نگردیم. امروز بسیار همون فکر و عقیده ما را ویران کرده استیان. ویران با یک گپایی که شیرین گوش میکنین، بعضی ها گپ پدر و مادرش گوش نمیکنین، گپ ما را گوش میکنین. بسیار گناه به همه کار ما خودمون سببگار هستیم. چی مصیبت بالای سر ما میاد، چی شادی میاد، پیش از یک گناه کردیم مقصد یا مصیبت آمدن، ای خدا چه گناهی بود که بالای سر ما آوردی، چی گناه کردم. ما از سر تا پا گناهکاریم، به عیب و به گناه به نقصان پروردگاریم. انشاءالله که ما را خوب فهمیدین.
خب اون کسایی که خصوصا در غریبی هستید hozir biz nima desak bo'ladi, til bilgan bu ilm bilgan. Kimki tojik bo'lib o'zbekcha tilni bu o'zbekcha gapiradi ekan, unaqa bo'lsa bu mensimaslikka kiradi. Lekin aslida tilim bilgan ilm bilgan. Buni til bilgan yaxshi biladi inshaalloh. Qayerda bo'lsalar qat'iy nazar Alloh yorum madadgorlaringiz bo'lsin. Val axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. Xo'p, nihoyat moh ozod shid, moh kushoda shid. در چخیلی که شما محدیده هستین یک ماهی عجیب است که پیشتر خیلی نمایان است. اسماعیل حکیمزاده اپا جان سلام علیکم. خب بخیر انشالله. ای خداوند خودش به هر کار قدیر و توانایی. خب اکا نورالی دامجایی یا کی رفتی؟ سلامت باشین، زنده باشین. انشالله کم تاریخ دیگه موند. انا هموش هم باز میشید، بعد نور علا نور میشید. بینید که کم تاریخ دیگه موند. شما مال هستانız. اما سوره قیامت هم بسیار بخونین انشالله به منفعت ما و شما. عزت الله مغلاموف نایتون انسان کن. سوره قیامت هم بسیار بخونین. در اونجا میگن که روزی رسد شمس و قمر، یعنی که ماه و آفتاب پاره شوند، یعنی که نابود میشوند. برای همین در غفلت نمونیم انشالله. بله اسلامی دین شمسی. بله آتابک biz şu yerdamız gapireyim. خب من 43 minutای خود را شدیم. در افری اول هستیم و کسایی که میخواین که ویدیو را پورا تماشا کنین انشالله سحر میمونیمش. ماه در حالت یکم چخی بود، بعدا چخی شید. همش هست انشالله. فقط برای منفعت مردم هست. شکرانه. بله اپا جون. همین در تلویزیون بود ساعت 9:30 ده با گفته میگن ای بازداشت کردن این حالتی هست که من میگم ما خیلی تاو خوردگی بود. این بازداشت تاو خوردگی بود، یعنی که خبر با خداوند خوبتر و داناتر میدونه. اینم برادر جانو 100% ما آزاد شد الحمدلله. خداوند عیب نکنه. عزت الله سلامت بولین، سو بولین. از ازبکستان و علیکم السلام. خوش گلید سکم.
Sirojiddin Sheraliyevich, mo oy tutilgan edi. 3 soat bo'ldi, endi ozod bo'ldi inshaalloh. Allohga shukr, Madina. Yorug'likka yetdik. Quyosh tutilmadi, oy tutildi. Izokash deyim. Yusuf Qurbonov boruvchi izokash deyim. Afash Krona, بهترین سوره الملک را بسیار بخونید. بسم الله الرحمن الرحیم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف النذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى
أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العلی العظیم. سلام باشید. تشکر زیاد برای همه، برای کسایی که گوش کردین. الحمدلله، صد شکری خداوند، ماه پره کاملا باز شد. خدا را به حساب شکر. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد و عجل فرجهم و الان اعضاءهم اجمعین. خوب، وقتی با شما خیر خوش کردنم فرا رسید. در کجای باشین الله نگهبان تان باشه. این اولین افری ما بود که در اومدیم افری کردیم. خوب، اگر سوال داشته باشین در این کانال رقم تلفن هست، باز صحبت میکنیم انشاءالله. خب، انا وقتی دیگه خیلیش ترخانیم جلای بام здоровья. خب، اپاش کنه سلامت باشین، آباد باشین. نام شما چیست؟ نام کی پرسیدی؟ مرحبا اپا. اپاش کنه گپ زنید. بوت آلیو لیسانیم. افیر زور بوده یگانه ای با حضور چخچه قدمی اشتیان ربی شهرزاد امیرов حسن شکرانه معنی که اونچalik مرد بولسان номерини ол, o'ziga whatsappga telegramasiga yoz. افیره با مقصدی در افیری اولمون یک ساعت پیش بازداشت شدن ماه بود. در افیری حضیده با مقصدی چی بود؟ نو شیرم دارم وای یعنی که باز شدن ما دوباره الحمدلله. نام ما عمر. مولا نازی نظرов. سلامت باش شکر جان، سلامت باشین امیگو برادر. دلی تنها اگه قصه های پیشنه نداریم اکا جان. قصه های بسیار آیو دیگه راستی وقتی قصه هم نیست. شهرداد امیرov و علیکم السلام. ویدیوش هم میمانم سهر برادر میبینی انشالله. شهرداد امیرov bu mana prямо эфиром bu любовь bo'lib ketdi-ku.
буридан мӯи сари занҳо дуруст нест. паш кунам. бале амигос, яъне боздошти мо буд. эфирмона бисёр мекунему акаҷон рости гап кор дем редка медорем то ана ҳамин рӯз медуромам ака дига худо медонад зинда бошем иншоалло мекунем. шерзод амиров ором тиха. масалан чира ака, чира дар назар дорӣ амиго, мо чира чихе мефаҳмем. апаш шукрона моҳ озод шид. саломат бошед акай муллоназар назаров, худованд аз шумо розӣ бошад. саломат бошед. ҳиҷоб мепӯшед намепӯшед, буридани мӯи сари занҳо дуруст нест. бояд ҳиҷоб бипӯшед. саид ҷалолов агар айрии бандаҳои гунаҳкор боша тасаввур не ки замин бардошт карда наметавонад. ира аллоҳ медонад ака, ира ҳеҷ кас гуфта наметавонад, аллоҳ медонад. хоб хеле офридиён шудам барои мо. ҷазокаллоҳ хайр қориҷон. саломат бошед афаҷон, саломат бошед. аки қори ҳам нестему, вале барои қори шудан қуръона бояд аҷро кунӣ, таҷвид дошта бошӣ. хай худованд ака ба ҳамон мартабаи қоригӣ бирасонамонад. тақво асос муҳим тақвоай. хуб набоша далил дорен, яъне хостам масалан дар бораи чӣ шумо далил пурсидесем? ман далил дорам дар ҳамаш. хуб агар ман камтаре дига бо ним соат дига бишинам, эфир хеле буда ба ҳазор лобои хеле чақчақ мекардияд. ман рости гап бори якум дуюм ё сеюм бора ки ман эфирга истам, ман то миша наметонистам дар эфири хеле суҳбат мекунам. хуб худо нигаҳбонтон. рақамҳои телефон мабодо дар кор шава, дар описания видео ҳастай. +7 999 982 90 03. охи далел барои чӣ шумо пурсидем? дар бораи боздоштани маҳтоба мегӯед? чиро мегӯед шумо? я нюбигаю? саломат бошед пашкуна, саломат бошед амиго. ну давай рақамҳои маро бигӣ. +7 3 982 90 03. +7 ватсап дорам 3 982 90 03. давай поговорим. тобакам амиго, ман мегӯям ки акар дар ин масъалаи чи ҳамаш худованд худешай, вақт ман ягон чӣ гуфта наметавонам.
خوب خدا نگهبانتون برادر جانم. فقط من باید کار کنم، کار دارم، این خیلی نمیشم. من باید درام کمتر استراحت کنیم که ولی 3 ساعت پس برای بغنوت باید بخیزیم با کار. خداوند نگهبانتون باشه. بله اپا جان، اپا شکرانه. پس قراری باشین انشالله چخشق میکنیم. یک خفا نیستم برادر. اگر در مورد ماه سوال داشته باشی، این حالت من دیدم، این باری 4 برایده من می حالت دیدم. وقتی کودک بوده خیلی حالت ها میشید. پدرم سینی قبله نگاه میکنه از آن میگفت و میگفت متعد چی خیلی شید. میگفت پچم همه حالت هم خیلی باید بکنین. وظیفه شما که باید استخبار بگین. خب همه خیرلی کچ Mindamin rahmat qo'llab-quvvatlaganingiz uchun. Bu yerda ko'pincha Hasan ubulari faqat qizlar bilan tanishamiz, o'qilamiz, buqilamiz. Mana efirim bunaqa qizlar bilan tanishadigan joy emas. Если вы сможете, давайте по другой или ВКонтакте есть, ну, одноклассники, но другое место давай знакомитесь. Наш канал не надо так полюбиться. Ну hammaga xayrli kech. Xudo nigahbon. Yaxshi qolinglar. Будьте осторожны. Спокойной ночи всем. Xo'p, barodaroy aziz, Xudovand nigahbonтон боша. Val axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Moh ozod و روشن است. Mal akaki, akay amigos. Atwa shukronan. Xudovand nigahbonтон. Safiya, Xudo nigahbon. Adishga. خب افیرا ما میکشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و تعالی برکاته. چه درونم. خب تفریزی چی بخیه که برا سلامت بشه پای شکرنا. مالگی chiqib keting ha. Yo'qmasa chiqib keting. Yo'qsa gapiravering. Subhanalloh. Bugun dami efir bishnim. Gap nesa pa, gap nesa. Aka efiram faqat mada efir eso interest nesa pa. Просто روز چخه نه خاطری علمی حادثه در اومدیم دا اتاک ایلانچه هم بهروزین تشکر کردیم که ما یکتون یا بایو او که شکرانه شیخ و با اپا جون
تاجیکی داریم تویسونده این افیری مالا پولنی لیبوف رفته پولنی چخچخوی زور این خیلی شمش دیده سلامت باشی کی گلودک سلامت باشی شروع خدا سه فردان دارم الحمدلله خداوند هممون ای فرزند سرک نبود آدمون فرزندای صالح و صالحه نصیبون گردونه بچه‌ش هم با انصاف با توفیق خودتر شود دختر شد میگن دختر که چی صد خوگه بونی که یا دخترانه یه دروغه وازمین ترین کاری دنیا مشقت ترین کاری دنیا این تربیت فرزند برای هر یک پدر و مادر ابراهیم سفیدین بله نون ده می تاجیکی سلامت باشه پایش خونه شیخوام آمین کنی او کاره تلفنی خب میگم کم در بشینم پلیبام رفتم قطعی خونه میکنم مایده ده الحمدلله میرسه براتیم سلام باشه خداوند همه غریبا را نگهبان باشه غریبی قیزی قایم به هر حالت عجیبی مرا اما زپری که دیگه 3 ساله 2 سال گذشته 1 سال پس خدا خواهد میریم شما شکرانه سلامت باشی راست میگم دولت بای بابای السلام علیکم برادر اهل اسلام بچه هستید جو چی داریم خونه داریم کو نمجا یه حادثه کم در ناخوش نبود خداوند که با خوبی پس سر کرد شتیم نمجا کرات خوبان سلامتی و نازای دولت جو اخی ما اکای سعید جلالov برام گفتم دیدم که اینجا خیلی که قیزی بار رفته است گفتم که درش چی میشه کم تا دیگه مثل ببین داجی باتریم آوردم موندم که تلفنم زده گفتم خوب او در واتساپ اومده گلاویت چیکار دارم ولی ندارم اومدم شیر نه آخه در جای پخش مستقیم نبودم دیگه ندارم دعای غریب به پرده های دعای غریب دعای مظلوم اگر همون دعای غریب بعضی ها دعای غریب گفتن دیگه نه نماز میخونن نه روزه میگیرن فقط کارهای بد کارهای حرام خوری و سوسو اما در نزد خدا بهترین انسان همه انسانه که با تقواش بلنده من غریب گفتن دیگه دعا را بکنم و اینجا کارهای گناه کنم بیرون نمیشم اگه اپای شکرانه سلامت باشه نه من خیلی استا خونستم من خودم راستی کجای خیر خدای میشه میریم من با صدای بلند میخونم
نمیتونم استا خونده سپک کنم. من خیلی تجوید خیلی مستحکم میخوام، بلند میخونم. روز یکن نمیشوای همین خیلی استا خوندم نمیشوای سال خونگی بدون شوم چی فایده با هم خیلی که ایجاد شده میسو. ولی فقط خود در ویدیو سرای خونگیم هست میمونمش در ثبتش میکنم. طالب جان و علیکم السلام. دولت مخم تایسون نه مکه جان. کو لایک کنم بزنین کو شیر اینا. حقیقتا لایک بفرسته مشمو آخرا نمی لایک هست 11 تکنین. طالب جان و علیکم السلام. اگر همین گفتیم من پریکول کی ویدیو ما 11 تا لایک بگیره ای پس افیر میکنم. خب دولت جان کجاش تو خیلی وقتا می نویسم چه نر بازی رو گم میزنید. سلامت باشین افهم سلامت باشین میندار. خب نازیم فیضلایف ماریو همین خطی ماریوش که که بتونیم فهمونیم که او ماریو چیکارای. مطابق سلطانم اچتامız. سلامت باشین اگه او قصد صدای شیرین آن داریم بخیر انشالله قبول باشین. نظام نه من معروف نیست من مدثرم مدثرم نه که نمی هر جا روا کن عمرای کاروان عمر نو مدثر. kana akalar lehne boss در کن. نازیم فضل نه یک جان چی دایم وای دوهای دوارا نزدیک به دوهای دوارا. صفیه خوش کلبس. محمد آخی یک ماه های تمام دنیا دار نه شوک زیاد دارم برای کوریای کلاش بهتری نپم. صفیه kim gözetü bu? Что эти такие, а? Hey, elhamdülillah şükür. Aynı هیدارا شمس‌الدین دولت بگفت شما وقتی نام نگاه کردین تا ساعت یک محتوا گرفتگی بود.
Otabek Sultanov o'z chiqamiz aka. Men bu yerdan bu akalarga javob beryapman. Apang Shahlo ilk kori xudovand apang. ای خدا کاش اپش کنم گفتگی بیایم اکا خداوند خودش خطاهمون رو ببخشه. سلامت باشین. خب 1 ساعت و 16 دقیقه نمیدونم چند نفر در اومدید. کارچی همه دا شبای خوش. خدا نگهبان. صحبت های شیرین باز در علاقه ایم انشالله. خب برای سوال های بیشتر یکی برای دیگه کرو پلوس 7 3 تا 9 982 90 03 برام در جز سوال نکنیم میبریم من تلفنم صرفا نمیدم. خب خدا نگهبانتون اپایش کنم برادرای اهل اسلام. خب akalar ukalar opa singillar hammaga xayrli kech. Xudo nigahbonlaringiz. Yana inshaalloh suhbat qilamiz keyingi efirlarda. اپایش کنم وقتی خواب شید وقتی فقط کار داریم انشالله باز در علاقه ایم انشالله که افیر کم دارم ببینیم گام میزنیم. 1 ساعت بعد روز میشه. اتابه استغفرالله. ماله خدا نگهبانتون.